Ake nginibelele phinde futhi ngamukele kuyona i-channel ehamba phambili Imfezeko Omedia. Imfezeko lona untuthuka khumalo bathi ila spawn yamakomede. Ngara kwethu mhlawumbe umuntu usemusha kuleli khasi. Ngizophinde ngicele nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wengane zakwethu inkunzi Malanga Maskandi Mtsizwa umletho kamajolo uyakhala laphana ke ngabantu kanye imanagement esiphethe laphana kwi-studio downtown studio laphana kuyiyona ke efike nemithetho ethe ukuhlukahluka laphana ke ukholele ekuthenini ke igcine engasabona nangokhala igcine isiwile ngane zakwethu. Angizukanda kakhulu ke kodwa ke mhlambe uyalazi udouble fana lokuthi downtown alibona ukuthi siphelela ngamandla ngenxa yemanagement umuntu omnyama owafika nemithetho ehlukahlukene laphana ke nokuholela ekuthenini ke igcina isishayeka laphana okwazeni ukuthi isebenze ngane zakwethu. Nansi ividiyo kababulethwa amajola ekhala nge-downtown laphana okanye nge-management ye-downtown okuyona eyenze lo mgilingano wey'ngane zakwethu. Ngihlale ngizibuza ukuthi kazi laba fowethu ababe yibhodi or ababe yi-management ngesikhathi be-take over laba i-downtown ephelele ezandleni zabo ukuthi kazi bathini nje bayaqhenya nje phela ukuthi bake bathole ikhundla bayisebenzisa ndlelana bayibulala i-downtown abantu. Ngikhumbula umhlangano engangikhona kokugcina mangicabanga abantu ababekhuluma lapho engathi aba-understandeki kwakuyimi kuZomnandi kuZanefa kuBongani Ncaba abantu ababekuthatheka ngathi abalaleli into ababesitshela zona laba bantu. Bayishintsha i-downtown abantu kwaqhamuka imithetho ungayazi ukuthi ibuyaphi ngoba umuntu uthi umuntu ngikhuluma nawe namhlanje i-downtown ile ngokhiya ayinagesi ayinamanzi awazi noma nangaphakathi iy'tudiyo zisayiphelele into ezazikhona kwavaleka abantu abamakhampani ayisebenza khona ngaphakathi ayisiza abantu abaculi. Ngingabala o-Akhumda ngibale o-Titus ngibale osisithuli wakwaZulu ngibale omama besixaxa ababehola umama ukuthiwa uMamnili wezamambo. Bayibulala abantu i-downtown ngoba into enomuntu yazi-ke ukuthi noma ngidlula ngibuka isithombe sikaLucky Dube abasifake laphana ngithi angazi ukuthi hayi bengasisusi ngoba ngempela sisibuyisela umunyu thina esazi i-downtown esayipheli yabulawa abantu abamnyama okwakuthiwa yibhodi or management. Ngibala uButphethe Sibeko wayesebenza laphana kunama-Rieza lo life bayibulala i-downtown muntu ngiyakuvuma.